Amahoro kuri mwese, iyi ni Waka podcast. Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Tugiye kugaruka kuri Kupianski nyuma yuko imaze gufatwa ibice binini byayo, ingabo z'Uburusiya zirwana zerekeza muri Kharkiv. Tugiye kureba hamwe bigeze hehe ahangaha muri Kupianski, hanyuma turebere hamwe n'ibitero hirya no hino muri Zaporizhia, turebere hamwe muri za Kherson, turebere hamwe muri za Donetsk, turebe ni gute iki gisirikare cya Ukraine kiri kwitwara, ariko tunarebere hamwe ibiri kuvugwa hirya no hino. Haravugwa ibintu byinshi cyane, imishyikirano iri kubera hirya no hino, pressure iri gushyirwa kuri Zelensky. Reka tubirebere hamwe muri iyi podcast. Yes, rero twari twaganiriye kuri Kupianski, nari nababwiye ko imaze kuzengurukwa cyangwa se imaze gufatwa n'Abarusiya ku kigero kinini cyane. Iyi Kupianski rero ni igice kigana muri Kharkiv nkuko mubibona aho ngaho ku ikarita, ariko tubanjije tukarebera hamwe ku mirongo y'urugamba yose uko birimo kugenda. Nuko abanya-Ukraine bagerageje kugaba ibitero byinshi muri Kherson, ariko Abarusiya babasha gusubiza inyuma ibi bitero ndetse no gusenya ibikoresho byinshi by'abanya-Ukraine, ari nako aba banya-Ukraine nanone bagerageje kugaba ibitero muri Orekov direction, naho hakomeje kubera intambara. Ahangaha abanya-Ukraine barimo baragerageza kugira ngo barebe ko barenga Robotino, kuko mwari mwabibonye mu biganiro byabanje. Robotino ahangaha ni ahantu abanya-Ukraine bakomeje kuburira ibikoresho byinshi cyane. Rero ntabwo baraseda, ntabwo baravuga ngo hano twarakubiswe. Nigeze kubereka ka video barimo kuharasira ibintu byinshi cyane n'ama screen shot nagiye mbereka. Iyi Robotino rero ikomeje kuba ihanganiro ry'abanya-Ukraine bakomeje kugerageza kureba ko bahatoborera bagana muri Zaporizhia. Hanyuma hakabaho na Vremensky, naho abanya-Ukraine bahagabye ibitero, naho ni mu nzira zigana Zaporizhia, ariko ntibyagira icyo bitwara. Aho hose kumanuka ukagenda ukamanuka uwo murongo wose ukagera muri Kherson. Aha hose abanya-Ukraine bagiye bagerageza kugaba ibitero, ariko noneho nabo bagabwaho ibitero bikomeye cyane muri ibi bice bya Kupianski ugana muri Kharkiv. Iyi ntambara rero yo muri Ukraine ukuntu imeze ni gute? Ugerageje kureba iyi ntambara yo muri Ukraine ukuntu imeze, habayemo agakino k'abanyaburayi ko gushaka gutera Abarusiya ubwoba. Bamamaza contre-offensive izaba iteye ubwoba cyane, mbese ku buryo bayivugaga nkuko nabibabwiye, twumvaga ari contre-offensive izaba iri ku rwego rwa za Normandie uko twayumvaga. Rero biravugwa cyane, basinya amatanke bita Leopard, birandikwa cyane, basinya za Bradley z'Abanyamerika, birandikwa cyane. Iyi contre-offensive iramamazwa cyane kugira ngo Umurusiya nawe afokasinge hehe kuri ya mirongo ye y'urugamba, be kumuha chance yo kuba yatekereza ikindi kintu. Umurusiya rero nkuko nabibabwiye, Vladimir Putin piyo ziwe aba azisunika cyane, abazisunika neza, areba uburyo na adversaire ari gukina, aguhiye ngiye akurye ebyiri, aguhiriye akurye 3. Vladimir Putin rero n'igisirikari kiyo nabo barabibonaga ko niba Ukraine ifite abasirikari, bivugwa ko yateguye abasirikari 90,000 bazatangira contre-offensive, bakaba byaramaze kugaragara mu mezi abiri ko target yabo cyane ari muri Zaporizhia na Donetsk. Aho ngaho rero Abarusiya bahise bavuga bati noneho twongera abasirikari kuri iyi mirongo y'urugamba yo muri Zaporizhia na Donetsk kugera muri Kherson. Murabyibuka ikiganiro twakoze hano kuri Waka podcast tuvuga 180 byari byongerewe ku mirongo y'urugamba bwa mbere. Ibyo bihumbi twabonye ko byose byaturutse muri Zaporizhia bimanuka bigana hehe, bigana muri za Kherson. Urumva ibihumbi 100 byagiye muri za Zaporizhia, abandi bajya muri Kherson, gutyo. Nyuma y'igihe gito murabyibuka ko twakoze ikindi kiganiro tuvuga 100,000 noneho byoherejwe mu majyaruguru, byoherejwe mu gace kagana Kharkiv nkuko nari nabibabwiye.
ibyo bihumbi 100 tuvuga tuti birashoboka ko abarusiya bashobora kuba bagiye kwigarurira Kharkiv. Ibi ngibi rero nibyo twabonye mu kiganiro gishize aho twaganiriye kuri contre-offensive y'abarusiya irimo kuresisa muri Kupiansk. Kupiansk ari n'umuntu wampaye comment yambwira ati urabeshye, Kupiansk ni umujyi mutoya, ni umujyi munini uri kutwereka agasantre gatoya. Kupiansk ntabwo ari umujyi munini cyane wavuga ngo ni umujyi wa ruta za Bakhmut n'icyo, ariko ni umujyi nawe ni umujyi ufite utundi tugigi mu mpande zawo, reka mbivuge gutyo. Ni umujyi ufite settlement zigera nko muri 36, ariko ukaba ari umujyi uri mutoya kuri Kharkiv. Kuri Kharkiv wo wabigereranyije na Kiev ho ntibishoboka kubera ko inyuma ya Kiev hari indi mijyi myinshi cyane muri Ukraine inazwi cyane ku buryo utavuga Kupiansk ko ari umujyi munini. Anyway, dukomeze. Rero abarusiya bya bihumbi 100 bohereje muri aka gace ko muri kagana muri Kharkiv, ni ukuvuga ngo iki, barabanjije barareka abanya-Ukraine babaize cyangwa se bakoresha imbaraga zabo zose, batakaza ibintu byinshi, batakaza abasirikari benshi mu kurwana no kwambuka iyi mirongo yo muri Zaporizhia na za Bakhmut na kumanuka kugera Kherson. Murabizi ko bimaze amezi abiri hagaragazwa ibisenywa, za Leopard zisenywa, hagaragaza za Bradley zisenywa, umurongo w'urugamba uhagaze ahantu hamwe, abanya-Ukraine baza bagafata udusantre turi inyuma y'imirongo y'abarusiya, abarusiya bakaza bakabasenyeramo nanone bakatwisubiza. Mbese barabanza baca intege cyane umunya-Ukraine ku buryo ubu ngubu ushaka bavuga ko umunya-Ukraine amaze kujegera. Noneho n'imbaraga nkeya yarafite ziri hano kuri front zo hepfo bigiye kuba ikibazo gikomeye cyane, kuko niba umurusiya atangiye ibitero bigana mu majyaruguru, abanya-Ukraine imbaraga bari bazishyize muri za Bakhmut na za Zaporizhia, already bibaye ikibazo kuko Ukraine nta gisirikari ifite gushobora ibyo bintu. Ndebye n'abasesenguzi batandukanye ku binyamakuru by'abahinde nahe hose, kuko niho haba abantu bagerageza kuvuga ukuri, baravuga yuko Ukraine nta basirikari bahagije, nta n'ubushobozi buhagije ifite bwo kuba yabasha kuba yarwana kuri iyo mirongo yose abarusiya batangije y'urugamba, kuko iyo hepfo hose biracyakomeye. Noneho bazanye ibihumbi 100 biza ruguru. Sasa ukibaza uti se bigiye kugenda bite? Ukraine igiye guseda hepfo, cyangwa se abasirikare bayo baraguma hepfo bakomeze barebe niba batoborera muri Zaporizhia, ariko bareke abarusiya bafate Kharkiv ku buryo bworoshye? Ni ikibazo gikomeye cyane tugomba gukomeza tukareba, kubera ko iyi ntambara irimo ibintu byinshi cyane. Nahoze mbona umusirikari mukuru wa Ukraine wavugaga ati abasirikari banjye bamaze kunshiraho, abatoya bamaze gushira kubera ko bari kumpa abasirikari batojwe igihe gitoya bagera ku rugamba kubera experience ntoya bose bakahashirira. Ni ukuvuga ngo Ukraine nta mbaraga ifite zo kuba yaza gutangira abarusiya muri Kupiansk bagana muri Kharkiv. Ikindi kandi Kupiansk ni umujyi w'ingenzi cyane kuri aba barusiya, kubera ko niba mwibuka amashusho ya contre-offensive y'abanya-Ukraine, ahangaha Kupiansk hari ikigo gikomeye cyane cy'abarusiya, cyangwa se depo zikomeye cyane z'abarusiya zasapurayingaga abasirikare b'abarusiya ku mirongo y'urugamba rutandukanye. Murabyibuka n'abanya-Ukraine bafata Kupiansk ko bafashe amafoto cyane menshi cyane banagaragaza n'ibikoresho byinshi by'abarusiya byari byahafatiwe. Rero bikaba bivugwa ko Kupiansk abarusiya bashaka kongera kuhisubiza, bakongera bakahashyira ibirindiro byabo bikomeye bya kwita kuri Kharkiv, cyangwa se byakomeza operation zigana ku yindi mirongo y'urugamba. Ibi rero bigaragaza iki? Bigaragaza ko aya mezi 2 ashize Ukraine ntabwo irenga umutaro. Ba metre bayo barakomeza kuyihatira kuba yakwerekana resultat. Iyi Ukraine nkuko twabibonye mu biganiro bishize, irimo n'uyu munsi n'ejo hashize bagabye ibitero kuri Moscow, ibitero by'amafuti nkuko tujya tubibona ahangaha muri iyi podcast. Ahangaha rero The Guardian ikaba yatangaje ko Ukraine yatangiye kugaba ibitero kuri Moscow no kugaba ibitero mu Burusiya by'utu drone dukorerwa muri Ukraine, kugira ngo bigire ngo impact iri psychologique ku Barusiya.
mbese bibakore mu mutwe ku buryo batangira kwigaragambya, bagatangira gusaba Putin ko yahagarika intambara, mbese bashaka gutera Putin ikibazo giturutse mu baturage. Ariko The Guardian nk'uko ibivuga iravuga ko ibi bintu bitari gukora, ahubwo abarusiya barimo kurushaho kujya inyuma ya Vladimir Putin no muri Ukraine ubwaho abasirikare barimo kwinubira ko abaturage bo muri ibi bice byegereye za Donetsk, uko murabizi hari ibice bagifite bikiri mu maboko y'abanya-Ukraine. Abaturage babo bari gutanga amakuru y'abasirikare ba Ukraine ya position zabo. Abanya-Ukraine nabonye abasirikare babo barimo kubyinubira cyane, bibaza n'impamvu abaturage bashobora kuba bari bakiri ku ruhande rw'abarusiya. Uko n'ukuri guhari muri Ukraine badashaka ko tubona, bashaka ko twumva ko buri muturage wese uri muri Ukraine ahanganye n'Uburusiya cyangwa se yanga Uburusiya. Ariko siko bimeze, harimo abaturage benshi bifuza ko Uburusiya buza bugafata ibice barimo biyoborwa n'aba banya-Ukraine. Rero nk'uko bikomeje kuvugwa, izi result zikomeje kubura, bikaba birimo kuvugwa ko ibihugu byinshi bikomeje gusaba aba banya-Ukraine ko bajya ku meza y'ibiganiro. Ibi rero biravuga iki? Ibi biravuga ko Zelensky ashobora kuba agiye gusabwa ibintu bikomeye cyane atigeze yitegura kuba yakora. Nk'uko mubizi, Zelensky yigeze no gutora itegeko muri Ukraine ngo rivuga ngo ntabwo byemewe kuba yagirana ibiganiro na Putin. Riratorwa, rirasinywa no mu nteko riremezwa. Ibyo bintu byari bisekeje. Ahangaha Dmitry Kuleba ni ubanye n'amahanga wa Ukraine aravuga ati Ukraine Foreign Minister Dmitry Kuleba said that calls for peace talk with Moscow are increasingly heard in the world. Nukuvuga ngo abari guhamagarira aba banya-Ukraine kujya ku meza y'ibiganiro barushijeho kuba benshi, ariko akavuga ngo we will do everything within our framework of international law and criminal law to ensure that this voice fade away. Ngo bazakora uko bashoboye kose kugira ngo ayo majwi arimo gusaba ibyo biganiro atsindwa, bagakomeza bakarwana n'Uburusiya, agakomeza ahubwo asaba ibitwaro bikomeye cyane kugira ngo akomeze ahangane n'aba Barusiya. Ibi rero bikaba bivuga iki? Ibi biravuga ko hashobora kubaho umugambi wo kwica aba bayobozi bakomeje kwinangira, umugambi wa C.IA wo kwica Zelensky n'aba Kuleba babyumva kimwe nkawe, cyangwa se bakazanyura inyuma ye bakajya muri uwo mugambi wo kumwicaho bakazabihindura. Kubera ko niba Zelensky ari gusabwa kujya mu biganiro, we atabyumva ngo yumve ko abanyamerika nabo bamusabye kujya mu biganiro kugira ngo basohoke muri iki kibazo badasebye, we ntabyumve. Murabyumva ko igihe cyose Zelensky azahatirwa kujya mu biganiro, n'umuntu uzagenda aririmba ati bampatiye kujya mu biganiro, ko bamuha n'imbunda akabyuka avuga ati ibyo mwampaye ntibihagije, turashaka ibindi, ngewe ndi ingabo ikingiye Uburayi, ngewe ndi ingabo ikingiye demokrasi, dushaka ibindi bikoresho. Uri kubyumva? Uyu muntu rero iyi myitwarire ye ikomeje kubangamira cyane, cyangwa se ikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ku banyamerika, kuko bashaka ko mbere y'amatora iki kibazo kiba cyarangiye. Rero kugira ngo hatabaho uwo muntu uzagenda uvuga uti nge nashatse kurwana, banyima ibikoresho, bampatira kuganira nawe, twaratsinzwe, neto ni fake, netitinya Uburusiya, ibiki, kugira ngo iryo jwi riceceke, nta kundi kuntu byagenda atari ukwica Zelensky. Ari nayo mpamvu bikomeje kuvugwa ko hashobora kuba hari umugambi urimo gutegurwa wo guhitana Zelensky, akaba ari umugambi ukomeye cyane wa C.IA kugira ngo abanyamerika barebe uburyo basohoka muri iki kibazo cya Ukraine badasebye cyane, kuko guseba byo bazaseba, ariko bakagisohokamo badasebye cyane. Ibyo murabizi uko bavuye muri Afghanistan batsinzwe, ariko nyuma yaho bagiye bavuga ko muri Afghanistan batsinzwe, nyuma yaho bagendaga bavuga ko ibyo bashakaga gukora yo babigezeho. Ariko niba ubyibuka, bagambaniye abaturage b'Abanya-Afghanistan, babajyaniye icyo bita demokrasi, babajyanira izo values zabo, bigisha abana b'abakobwa kwambara ibisanzwe, bigisha abana b'abakobwa gukora ibintu bisanzwe nyine nkuko byari bisanzwe, nyine bitandukanye n'imibereho y'abatalibani. Igihe kigeze inyungu zabo zirangiye, bafata indege bacaho,
abaturage ba Afghanistan bisanga bari mu menyo ya rubamba, bari mu menyo y'abatalibani. Murabyibuka amashusho tujya tuyerekana ngaha kuri waka birukanka ku ndege, abaturage baparama indege. Ni ibintu, ni image itazamvamo mu mutwe yabaye saved ahantu muri ngewe ihora inzamo, mbona abaturage birukanka ku ndege. Ibyo ni kimwe n'ibyabereye muri Vietnam, ni kimwe n'ibyabereye muri Iraq, ni kimwe no muri Libya. Muri Libya uyu munsi Libya yarapfuye, Libya yararangiye, yabaye nka Somalia. Abanyamerika barigendeye, ntushobora kubabwira ngo iki. Murabyibuka no muri Somalia ukuntu bahavuye. Nuvuga ngo naha ngaha muri Ukraine uyu Zelensky agomba kubaha inzira bakagenda bemye, bakagendana n'ishema ryabo, bakavuga bati twebwe twafashije abanya-Ukraine gutya na gutya na gutya na gutya. Naho mu gihe hakiri Zelensky uzaba uri kuvuga ati mwaranshutse, none birangiye Uburusiya butwaye ibice binini bya Ukraine, mwaranshutse none birangiye dutsinzwe intambara, NATO ni fake. Ibyo ngibyo ntabwo bazabyemera, iryo jwi rigomba guceceka. Ibyo bintu nabisomye ahantu, mbona n'izindi comment zibivugaho, mbitekerezaho nsanga ibyo bintu bishoboka. Ejo bundi barabeshye ngo Zelensky ngo yacitse ngo Abarusiya ngo hari umusirikare wabo bafashe, wari umugambanyi waherezaga Abarusiya position za Zelensky aho yari yagiye gusura abasirikare, ngo bafashe umutasi. Ndababwira ngewe nkibaza nkavuga ati se kuva intambara yatangira mwigeze mubona Abarusiya barasa kuri presidence ko bafite zikinjari zabo, izi misile zishobora kurasa hariho hose? Mureke kutubeshya, napfa nimwebwe muzaba mumwiciye. Nta na rimwe Vladimir Putin yigeze agaragaza inyota yo kwica Zelensky cyangwa se umwe mu bamwegereye, kuko abishatse ubu yari kuba ari kurasa ama building yabo, kuko arahazi. Mujya muri Libya mwarashe kwa Gaddafi ku munsi wa mbere, mujya muri kwa Saddam mwarashiwe ku munsi wa mbere. Nicyo mukora mwebwe iyo mugiye ahantu mu byano ubwicanyi ndengakamere. Twabibonye mu kiganiro cya Yugoslavia. So ni ibintu tuzakomeza kuganiraho kuri iyi waka podcast kugira ngo dukomeze kubirebera hamwe, ko murabibona ko urugamba rusa n'uruhagaze ahantu hamwe. Amakuru yabaye make kuri urugamba, usibye abareba video z'amatanki akomeza gusenywa, ariko imirongo y'urugamba ntihinduka. Ahubwo ibiri kubera mu office ari ibyo ngibyo Kureba avuga by'abantu bakomeje kubashyiraho pressure yo kujya mu biganiro. Iyo Kureba aje akavuga ngo bari kudushyiraho pressure yo kujya mu biganiro, ntago bavuze bya bihugu by'Ubushinwa n'ibiki biri kuri side y'Uburusiya. Abavuze ibihugu bisanzwe biri kuri side ya Ukraine, ibihugu biri muri NATO birimo kubona ko iyi gahunda itagishoboka, barimo kwita babwira Zelensky bakamubwira bati ibi bintu ntibigishoboka, ibyo twatekerezaga byaranze, aho bigeze enough is enough, duhagarike intambara, tuyihagarire hano, jya mu biganiro, muganire na Putin, intambara ihagarare. Nibyo ngibyo rero kuri iyi podcast turakomeza tubirebere hamwe. Baracyasaba ibitwaro, abadage bagiye kubahereza izindi misile, abanyamerika bagiye kubongera izindi misile, ndavuga long range missile cyangwa se misile zirasakure. Ariko ibyo byose ntacyo bizahindura, ahubwo birarushaho gushyira umuturage wa Ukraine mu kaga. Iyi ni waka podcast rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Turakomeza turebere hamwe update z'urugamba.